Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli benim tanıdığım, Cenab-ı Bizimleşte Köz Azibetimiz var mı? Celaliddin'deki. Şu dünyanın 3. yol şampiyonu oldu. Cenab-ı triatlonda koyarken, onlarda ben Köz Azibet'le öz çaldığımız ama yanında bir koşta yürütürken, suğa süzü boyunca, velosiped boyunca çok oldu. Bu şu şampiyonluk dönemde biliyorsunuz aeroporta geldik. Kutay Üniversitesi'ne kadar çıkıyorlar. Kutluyorlar. Geldin mi Celal'din? Maşallah inşallah. Ama sen geldin mi? Ya balans. Maddik. Жақсы ойын. Мазаны болды. Жақсы ойын. Сразу еңбек. Колян. Николай. Колян. Ayaklar. Borsakta var. Atanın kekasını sen gibi açık var mı? Borsakta ne? Nanda. Allah sana kutlu berekeli olsun. Ne başladın meydan olsun inşallah. Mansur Bak'a interview'da açmadım. Adaşıp ettim, üçüncü kendisi. Sen Celal'e getirdin. Yine düş çok şampiyonudur. Tanıştırıp bakmayın bak. Bayka etmek var, iki çok burada. Bana demek ki düş olarak kendine başak bakmadım. Жақсы ниет жарым ұстап қояды ғой дейді. Умар чамағанда сен де аласың шындай? Мен де аласың. Машалла, құт болсын емен. Сағынып тұрмын. Жаңағы жерде әрбір қиын еркектің артында бір кім тұрады дейді? Аял. Аял тұрады. Бүгін артындағы еңбегі кім дейді? Врачуыз. Ақырты өзімер оқыған болсам, Испанияда азыр аномальный жара болып, рабочий медальді атынан қосып. Осы күн аябай ісік болып, финал. Да, прям под чутким наблюдением врача. И тренер, болея за нас, пробежал за 26 километров, пока туда-сюда бегал, на нас кричал туда-сюда. Да, ключевое слово. Да. Андрей Ханадеев, заслуженный тренер Кыргызской республики, Кыргызстан еңбек сіңірген тренер. Көз Азизберди Кыргызстан тарихында биринчи алып, биринчи бизди машықтырып даярдап баштаган тренер. Мындай атабыз, Көз Азизбердин атасы. Мындай жақта дүйшен екен да. Дүйшен. Тренер, Это дүйшен, это первый учитель. Мынчалык кийин соревнования болбоду эле буга чейин. Мусунда тем более көп эки ай болду машыгып баштаганыбызга кайра. Врач өзгөрүп болсо кыйын болмок аябай. Тем более гид болгонуна караганда башында баары стратегия менен тренер коюп берген стратегия менен эле кетти. Башында судан сүзүп чыктык. Велосипедтен уже экинчи орунга жеттик. Велосипедтен түшкөндөн кийин берки астыбызда кетип аткан ысык эмес беле. Аябай катуу не кылып ийген окшойт. Ал бир круг чуркагандан кийин эле уже бир кругтан кийин эле жетип алдык чуркапчы. Чуркап баратканда эле уже киши плохо стало, не знаю, дистанциядан чыгып кетти. Кайсы тараптыр эле? Испаниялыктар. Өздөрүнүн үйүндө, өздөрүнө даярдап спортсмендери бар. Местилер жеңип калыптыр да. Аябай көп киши дистанцияны бүтүрө албай койду. Потому что бул аябай оор дистанция, 3 километр суда сүздүк. 100 километр, 120 километр велосипедде, андан түшүп алып сразу 30 километр чуркап. Токтобой. Ошондо жалпы канча саат болду? 9 саат. 9 саат 19 мүнөт. Суда сүзгөн аябай кыйын болду. Биринчиси эмне дегенде, ана бир рикаке 500 метр деп туруп кайра против течения болуп калды. Прям против течения на месте. Дарьяда? Ооба. Дарьяда мындай суунун агымына каршы болуп, бир сүзүш аябай кыйын болду. Анан судан чыккандан кийин велосипед бизде
Как почти в этот, да? Қайсы сарын олды? Контевендер шағы. О біздің аларчаға барғанда еле тоғы қылып Үйде жаққа, үйде қарай. Үйдегі биіктік 1,5, общий набор 1,5 метр болды да. Аябай қиын. Құттықтаймын жалын елемес бұл. Қырғызстан медаль иесі бұғы да ойлаймын. Барыздың жеңішіміз. Барызды құттықтаймын. Мели Сакаевич келгенден бері пара спорт өнүгө баштады. Потому что бизге финансирование жагынан, командировка жагынан аябай жакшы болуп барат. Аябай жакшы колдоо. Сборлорго, даярдыктарга, мамлекет тараптан жакшы каржы жагынан да жакшы. Мели Сакаевич байкебиз өзү куттуктап келет, постоянно өзү тосалат. Kaça memlekette katıştadı Celal? Общий 50 мамлекеттен ашық. 50 мамлекет. 50 беріп тұр. 50 мамлекеттен ашық қатысты. Әр бір бізде пара спорт болғанда, әр бір ишин денсаулығына жараша, әр бір категория бөліп салады. 50 мамлекеттен ашық қатысып, топ спортсмендер, чоң олимпийский чемпиондар үшін бары. Hürmetli Mustafa Bertuğanlarım, Cenab-ı 3 gün burada dua kılatmadı böyle vardı. Neyse aytmadım böyle dua kılınızlar. Cenab-ı Celal'din Bertuğan'ı dertte çempiyonu kakatçı. Buna sizlerden duanızlar benim. Allah Allah'ın cardağım benim. Buna çempiyon oldu. Dünyanın 3. çempiyon oldu. Buna hayrat geldi. Zaten aeroportun tozu aldı. Bu Arslançık, Umar. Bu Celal'dinden oğlu. Umar, sen de çempiyon olasın mı? Bunu ki kutlayım diyorsam buna ki. Oşal 9 saat tınbağan emgekin артынан kelgen oşal sıylık. Kuday talam şu kutlu kılsın büyüksem. Bizde Kırgız'da aytak var. 7 önümeli kıldır deydi. Buyursa 7 yolu olsun. Çempiyonluk Kudayım buyursa. Gelecek bunlar. Kuday talam benim daimini aytam bak. Kudayım berem bize familyamda soru ayt deydi. Buyursa çempiyon olasın daha.